हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ आपण मानक मो यूट्यूब चैनल स्वागत। जदि आपण माने मो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना जल्दी सब्सक्राइब कर पाखे त्या बेल आइकन ऑन कर। चलतु आज रातिर वीडियोटी स्टार्ट करिया कोठू गैस सरी घरे गैस नहीं जेहेतु शुक्रवार आउ बाहर चुलीटे लगे अंडा आमलेट करी सहित अंडा आमलेट नहला भुजिया करदेबू केमती कौन हो वीडियो मध्यम आपण अंडा भजा हे से आलू गोटे नवा ये गोटे आलू नवा पिज कहीं पिज भी गोटे नवा यहाँ पिज नवा आलू गोटे नहीं पिज गोटे नहीं अंडा चली कटाकटी अंडा आमलेट ये जूम आलू कटा सरला टमाटो कटा है आलू कटा है ड्यूटी कर कड़े बसला सहित तेल टे पकड़ा तेल टे दबा ताकि जाऊ जानी तो भाग मत पाठ पढ़ी बाड़ी पड़ा देखुन परम टिंगा कला
3ଟା ବାଡ଼ି ନା 4ଟା କ'ଣ ଏଇଟା ସାଙ୍ଗମାନେ ଚୁଲିରେ ବଇଛି ଦେଖନ୍ତି ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ୍ ତାକୁ ଭୁଜିଆ କରିଦେବା ଆଉ ଦୂରେଇ ଟିକେ ଦେଖିବି ନା ମୋ ଏଡ଼ିଟର୍ଟା ସାଙ୍ଗମାନେ ଭଲ ନୁହେଁ ଠିକ୍ରେ କିଛି ଜାଣିନି ଦରମା ଟିକେ କମ୍ ଦେଉଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଏମିତିଆ କାମ ଗୁଡ଼ା କରୁଛି ଆଉ ଦୁଧ ହେଇଯାଉଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଗୋଳେଇବାର ଅଛି ରାଖି ଦିଅ ରାଗ ପୋଡ଼ିଯିବ ସାଙ୍ଗମାନେ ରୋଷେଇ ଫାଇନାଲି ସରିଗଲା ଖାଲି ବଢ଼ାବଢ଼ି ହେବ ଖାଇବା ଦେଖିବା ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଚୁଲି ବସିଛି ଏଠି ତାର ବସିଛି ମୋ ଏଡ଼ିଟର୍ଟା ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଉଷୁନା ଭାତ ଯେଉଁ ବନେଇଥିଲି ଚୁଲିରେ ଅଣ୍ଡା ପକୋଡ଼ି ସେଇଟା ଟେଷ୍ଟ କରିବା ହେଇଛି ଟିକେ ଦେଖିବା ଡାଲମା ନେଇକିରି ସାଙ୍ଗମାନେ ଡାଲମା ସରିଯାଇଛି ଆଣି ଖାଇବା ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁଛି କେମିତି ହେଇଛି ଟିକେ ଦେଖିଲେ ଭଲ ଅଛି ଖାଇଦେବା ରହୁଛି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଚାହୁଁଥିଲେ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଧନ୍ୟବାଦ।